kuri ubu rero kabisa amakipe atandukanye, amakipe akomeye kabisa, ekipe ya Paris Saint-Germain, ekipe ya Arsenal, ekipe ya Manchester City, ekipe ya Juventus, ekipe ya Bayern Munich, n'amakipe yose kabisa rero atarizera kuba azakomeza mu cyiciro gikurikira cya UEFA Champions League, dore ko amakipe yose yaba ekipe rwose kabisa ya Arsenal ku munsi w'ejo nyine yatsindwaga n'ikipe ya Inter de Milan igitego kimwe ku busa, nako ekipe ya Manchester City yitwaraga nabi, ekipe ya Paris Saint-Germain yitwaraga nabi tsindwa n'ikipe ya Atletico de Madrid ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe, mu gihe kandi ekipe nka Bayern Munich yitwaraga nabi ndetse na AC Milan kabisa rero yose nama ekipe ariko bazwa mu myanya yo guhera ku 9 kugeza kuri 24 rero, mu gihe rero ayo ma ekipe ari muri izo orange kabisa muri UEFA Champions League, ama ekipe azahatana cyangwa se azahura hagati yazo kabisa kugira ngo haboneke rero izazamuka mu cyiciro muri kimwe cy'umunani kirangiza, birumvikana buri ama ekipe no kuvuga ko mu mikino ine isigaye ya UEFA Champions League natabasha kuba yitwara neza kugira ngo agire icyo akora, aya ma ekipe rwose rero azaba akina imikino ya kamarampaka, dore ko ikipe ya Paris Saint-Germain yo rwose tuvugana ubu ngubu n'uvanga imikino iramutse ihagaze rwose yahita isezerwa idakinira imikino ya kamarampaka kugira ngo yerekeze muri kimwe cy'umunani, mu gihe kandi Champions League itangira ekipe yahabwaga amahirwe yo kuba yazaba rwose iza mu ekipe umunani ya mbere. Kuri ubu ngubu yaba Real Madrid ifite ibikombe byinshi bya UEFA Champions League, yaba Manchester City, yaba Juventus, yaba Arsenal, yaba Bayern Munich, yaba AC Milan kabisa, aya ekipe yose akabasha kugenda rero kabisa agenda asitara agenda agwirirana kabisa rero muri UEFA Champions League, dore ko rero uko iyi Champions League nyine forma ashasha igenda ikirimo ko ama ekipe umunani ya mbere ari ama ekipe rwose agomba guhita azamuka, ekipe rwose agomba guhita azamuka rwose akajya muri kimwe cy'umunani nta kindi barebeyeho uretse amanota bagiye basarura mu mikino nyine bagiye bakina. Ku ekipe nyine ya mbere kugeza ku ya munani azahita azamuka kabisa, mu gihe kandi kuva ku ekipe ya 9 kugeza ku ekipe ya 24 aya ekipe azahura hagati yazo kabisa, dore ko azaba 16 rero akabamo ama ekipe 8 ahita azamuka muri kimwe cy'umunani asanga umunani yazamutse, kandi kuva kuri 25 kugeza kuri 33 ari ama ekipe yose nyine agomba guhita kabisa asezererwa muri UEFA Champions League rero kabisa, akazaba nyine ari uko ibintu bigifasha. Kuri ubu rero uko bihagaze nuko ekipe ya Liverpool ku mwanya wa mbere mu 12, Sporting ku mwanya wa kabiri n'amanota 10, ikipe ya Monaco ku mwanya wa gatatu n'amanota 10, ikipe ya Brighton ku mwanya wa kane n'amanota 10, ikipe ya Inter de Milan ku mwanya wa gatatu n'amanota ekipe ya Inter de Milan ku mwanya wa gatanu n'amanota 10, kandi ekipe ya Barcelona ku mwanya wa gatatu n'amanota 9, ekipe ya Borussia Dortmund ku mwanya wa karindwi n'amanota 9, ndetse kandi ekipe ya Aston Villa ku mwanya wa 8 n'amanota agera ku 9. Ama ekipe kabisa ari hagati y'9 na 20, ndakane harimo ekipe ya Atalanta, ekipe ya Manchester City, ekipe ya Juventus, ekipe ya Arsenal, ekipe ya Bayern Leverkusen, ekipe ya Lille, ekipe ya Celtic, ekipe ya Dinamo, ekipe ya Bayern Munich kabisa, ekipe ya Real Madrid, ekipe ya Benfica, ekipe ya AC Milan, ekipe ya Feyenoord, ekipe ya Club Brugge, ekipe ya Athletic kabisa, ekipe ya PSV, mu gihe kandi ama ekipe ashaka guhita rwose asezerwa atitwaye neza mu mikino ine iheruka. Ekipe ya Paris Saint-Germain iraziyoboye, ekipe ya Strasbourg, ekipe ya Stuttgart, ekipe ya Shakhtar, ekipe ya Girona, ekipe ya Salzburg, ekipe ya Bologna, ekipe ya Leipzig, ekipe ya Sturm Graz, ekipe ya Young Boys Crevena, ekipe ya abavandimwe kabisa rero ya Sturm Graz, birumvikana Young Boys Crevena ndetse na Bratislava kabisa, akaba ari amakipe nyine ashobora guhita rwose asezererwa iri mu gice cya elimination plus, mu gihe kandi banagiye mbabwira n'isi nene knockout phase kabisa, a playoff plus, ndetse mbabwira na straight to round 16 kabisa, akaba ari amakipe nyine ashobora kuzahita nyine agenda kabisa azamuka. Rero ku munsi w'ejo nyine birumvikana muri UEFA Champions League kabisa, ekipe ya Arsenal yagendaga yitwara nabi cyane kabisa, itsindirwa mu gihugu cy'Ubutaliyani kabisa. Bayern yasindaga nyine ikipe ya Benfica kimwe ku busa, mu gihe kandi Crevena yatsindaga n'ikipe ya Barcelona ibitego 5-2, ekipe ya Atletico Madrid yatsindaga Paris Saint-Germain ibitego 2-1, ekipe y'abanwe ya Brest yatsindwaga yatsindaga ikipe ya Sparta Braha kabisa ibitego 2-1, ekipe ya Red Bull Salzburg itsinda ikipe ya Feyenoord ibitego 3-1, Inter de Milan ikipe ya Arsenal
igitego kimwe ku busa kabisa rero buri muri UEFA Champions League akaba uko bimeze bakaba bashakaje gukina imikino igera kuri 4 aya makipe akomeye yaba za Real yaba za Arsenal zititwaye neza rero zishaka kujya rero ahari ni mu kabisa rero mu gihe kandi zari zituzo ko ari yo makipe akomeza kuzagenda nyine yitwara neza cyane muri rusange no kurutega amaso muri UEFA Champions League byaza kuba bigenda bite byinshi kabisa abi itandukanye tuza